Kuyakhuleka kwabelembele eqamanya amalembe ngokukhalipha, inkomo iyakhala emthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila. Nina besilo intunga lasehla leli bakwethu. Inkholo ngwakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Nina bembube, nina beqhawe, nina bengwazi yakithi. Naso-ke inkomo-ke kuthiwa-ke ibafazi bewela. Ibafazi bewela-ke inkomo-ke ebomvu-ke wonke-ke umzimba. Bese-ke iba-ke emhlophe-ke ngemikhono nemilenze bakwethu, noma-ke inkomo-ke emnyama umzimba-ke wonke, bese-ke iba-ke mhlophe ngemikhono nangemlenze, kuyela-ke ngase esilevini-ke emlonyeni-ke wayo-ke inkomo-ke. Akuyona impevu lena bakwethu, akuyona-ke impevu. Ibafazi bewela-ke le nkomo-ke lena. Kuthiwa-ke ibafazi bewela ngoba-ke abesimame-ke uma bewela-ke umfula-ke bayaye-ke benyuse-ke idwaba, bazenyuse ukuze-ke phela bawele kahle. Nina beqhawe ake ngime-ke lapho, baphile-ke abesintu, baphile-ke abenkosi, baphile-ke abakandaba, nina besilo. Oyinkwazi kaNdaba sithi hile yonyoni emaphiwa amhlophe kwaZulu. Ningayithinti leyo nyoni sithi iyekeni leyo nyoni ngeyezulu. Nina beqhawe.